wongeye kwirirwa mu nywanyi ibiganiro byacu ngaha uwo dukurikira mu bice bigiye bitandukanye hirya no hino ku isi. Turaguhaye ikaze hano kuri ino mbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV, imbonesha kure imwe rudende mu ca muronkaho amakuru n'ibiganiro biriko biravugwa cyane cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi ndetse no hirya no hino ku isi, cyane cyane mu karere k'ibiyaga bigari. Tugarutse mu idonidorero ry'amakuru akomeye cyane ariko aravugwa guturuka ngaha mu gihugu cy'u Burundi ndetse no hirya no hino ku isi. Ni amakuru turaza kwibanda ku ngingo nkuru zikomeye cyane. Ibintu bikomeje gufata indi ntera, ibintu bikomeje kugenda bihindura isura, ibintu byatangiye kudogera ngaha mu gihugu cy'u Burundi nyuma yuko hamaze gutahurwa imigambi ikomeye cyane ya bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye, aho byamaze gutahurwa yuko hashobora gutegurwa umugambi wa kudeta ukomeye cyane. Ubu tuvugana rero none kuri uyu wa kane itariki 8 z'ukwezi k'umunani umwaka wa 2024 hatanguwe iperereza ku nsengero zimwe na zimwe ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho zishobora kuba zokugagwa zigafungwa ndetse zikaba zafungwa imiryango n'abazirongoye, ndetse na bamwe mu bayobozi byatangiye kugenda binoganurwa yuko baba ari bamwe mu bakomeje kugira uruhare mu gukora amanama akomeye cyane, nyuma yuko bamaze kugenda bamenya yuko noneho iki gihugu cy'u Burundi gikomeje kugenda kineka runoro cyangwa se gikora amatohoza kuri bamwe mu bayobozi bagiye batandukanye basanzwe ngaha, haba mu bajejwe umutekano w'abanyagihugu ndetse no mu zindi nzego zigiye zitandukanye, haba mu bashikiranganje b'imbere ndetse no hagati ndetse no hirya no hino nk'abakuriye umugambwe uri ku butegetsi nka CNDD-FDD. Abasirikari bakomeye cyane barimo abakoloneli ndetse n'abagenerali barimo barakoresha amanama mu buryo bw'ibanga rikomeye cyane mu masengero, ariko kandi kugeza amagingo aya ngaya hakaba hari amakuru yabashije kuba yotahurwa nyuma yuko hari ibyaje kugenda bigaragaramo n'ubundi bigendanye no kuba bashaka gukora kudeta kuri Evariste Ndayishimiye. Numugabo kugeza amagingo aya ngaya rero ukomeje kugarizwa n'ibibazo bikomeye cyane bigiye bitandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi, nyuma yuko iki gihugu cye kirimo kiraza mu bihugu bifise ibibazo byinshi cyane hano ku isi nk'uko biriko bivugwa. Hakomeje kugaragara rero ibibazo bigiye bitandukanye biriko bigaragara ngaha, ariko kandi abatari baceya bakaba bakomeje kugenda bashimangira ndetse banavuga yuko noneho igihe kigeze kugira ngo noneho ukuri kuje ahagaragara. Amaze iminsi abarundi bariko bavuga yuko barambiwe ubutegetsi bwa nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye, ndetse ubu ngubu nyine hakaba hatanguwe gahunda yo gukora iperereza kuri izi nsengero aho zishobora kuba zokugagwa nk'uko byokomeje kugenda bitangazwa cyane ku mbuga ngurukana bumenyi, ariko n'ubundi hanagaragara amafoto ndetse n'amavideo agaragaza uburyo bari mu mugambi ukomeye cyane yo kugaragaza gucuriramo inama n'imigambi yo kugurira nabi ndetse no gutembagaza ubutegetsi bwa nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye. Biravugwa ko rero uyu mugabo yoba afise ubwoba bw'ayo manama ariko arakogwa ngo mu rwego rwo kugira ngo rero n'ubundi abashe kuba yotanga umucyo kuri icyo kibazo, hakaba hashobora kuza gufatwa icemezo cyo gufunga izo nsengero. Turaza no kwerekeza hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ahakomeje kugenda havugwa ibibazo byinshi cyane bigiye bitandukanye. Loni yamaze kwemeza gushyigikira ingabo za SADC ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma yuko igihugu cy'u Rwanda cyari cyaratanze ubusabe kuri uyu muryango kivuga yuko n'ubundi izi ngabo za SADC zitohabwa ibikoresho mu rwego rwo kugira ngo zibashe kuba zogwana intambara. Naho OMS ishami rishinzwe ubuzima OMS rigiye gushyiraho komite idasanzwe ishobora kwemeza ubushita bw'inkende buzwi nka monkeypox nk'icyorezo cyugarije isi, aho abantu batanguye kuvuga yuko bya bihe byaguma mu rugo bishobora kuba byongera kugaruka, bakaba batangiye gutekereza ku bintu bya COVID-19 yongeye gutembagaza abantu benshi cyane hirya no hino mu isi. Hari abatangabuhamya kandi bagiye batandukanye barimwo abavuye muri FDLR bakaba baragarutse mu Rwanda mu buzima busanzwe, bavuga yuko muri FDLR abagwanyi baho batozwa gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda n'ubuyobozi bw'u Rwanda nk'uko biriko biravugwa muri rusange.
hari abasoda bo muri FARDC bitambitse M23 mu bice iherutse gufata n'abasoda bagwanira mu gisata co mu mazi. Byose munyemerere tubirambure muri aya makuru, izo zana ingingo nkuru reka tuyarambure mu buryo bwumvikana neza. Ikaze rero mu biganiro byacu mu makuru agezweho muri aka kanya, muri aya masaha ku itariki kuri uyu munsi wa kane itariki 8 ukwezi k'8 umwaka wa 2024. Munyemerere rero turabere hamwe ibiriko biravugwa. Ndakwifuriza kumererwa neza, ndakwifuriza ibihe byiza cane wowe unkurikira uri ngaha mu bice bigiye bitandukanye mu gihugu c'u Burundi ndetse no hirya no hino ku mugabane wa Afrika, mu bihugu bigiye bitandukanye birimo nk'u Rwanda, abaturanyi bacu b'u Rwanda, abadukurikiye bari ngaha muri Kongo, abadukurikiye bari Uganda ndetse n'ahandi hose mu bihugu byano ku mugabane wa Afrika, abantu badukuriye muri za Niger, abantu muri Kenya, aho ibintu bikomeje kugenda birakomera. Mwese turabifuriza kumererwa neza. Kuri wowe utameze neza bitewe n'impamvu zigiye zitandukanye n'ibibazo bigiye bitandukanye, ndakwifuriza gukomera ndetse no kumererwa neza, nkubwira ngo niba ibintu bitameze neza, izera yuko Rurema ari washobora byose, ashobora kuba yohindura amarira akaba yovamo inseko. Ikaze kuri wowe dukurikira uri ku mugabane w'Uburaya, ku mugabane wa Asia, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose. Ndaba ikaze mwese kuri ndomonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV, aho tugiye gufatanya kurebera hamwe amakuru ariko aravugwa cane. Turaza kugenda duhera nga mu gihugu c'u Burundi. Psyonda ahanditse subscribe cyangwa se sabone kugira ngo ucuraronka ibiganiro byacu mu buryo bworoshe. Urebe no hirya gatoya ahantu hari akamenyetso kameze nk'inzogera, ugapyondeho kugira ngo nidushiraho ikiganiro uce ucibona kikugeraho, baguhereze ubutumwa bugufi bukumenyesha ibizwi nka notification cyangwa se notification. Ikaze tuyaherenga mu gihugu c'u Burundi, nyuma yuko rero kugeza amagingo aya ngaya ibintu bikomeje kugenda bikomera cane bikomerera Evariste Ndayishimiye, abaturage bahagurutse b'abanyagihugu basaba yuko ibigendanye n'irungikwa ry'abasirikare ndetse n'aboherejwe hano muri Kongo kugwanayo bohagarikwa ndetse bagahita bagarugwa nga mu gihugu c'u Burundi. Ubu noneho hakomeye ibindi bibazo bikomeye cyane bikomeje kugenda bigaragara ngaha muri ico gihugu, aho kugeza none hamaze gutahurwa amakuru y'ibanga yerekana ndetse akanavuga yuko kugeza noneho ibintu byakomeye, aho abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe ndetse n'abandi babarizwa nyine muri guverinoma ya Evariste Ndayishimiye batanguye kugenda bakora amanama agiye atandukanye cane mu nsengero, aho byamaze kwemezwa yuko izi nsengero zishobora kuza guhita zitangura gufungwa nk'uko biriko biravugwa. Ni insengero rero cane by'umwariko zirimwo abantu bahoze ari abayoboke bagiye batandukanye ba CNDD-FDD cyangwa se abahoze mu mugambwe uri ku butegetsi uzwi nka CNDD-FDD, ariko bakaba bamaze imisi bariko bagenda babiyomoraho bajya mu yandi mashyaka cyangwa se mu yindi migambwe igwanya leta, bakaba barimo barakora amanama. N'inama kandi zagaragayemwo bamwe mu bayobozi bagiye batandukanye bajejwe umutekano mu ntara zigiye zitandukanye ndetse n'abandi bafise ijambo rikomakomeye nga mu gihugu c'u Burundi. Amakuru yaje gutohozwa rero n'inzego zijejwe iperereza nga mu gihugu c'u Burundi ayemeza neza yuko ngo hamaze imisi haba hari kuba inama ikomeye cane, inama zagiye zihuza abo bantu bitwa ko baba bari gutsenga, nyamara ngo bakaba baragiye bakoreramo amanama yo kugambanira ubutegetsi bwa nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye. Nyuma yuko ku munsi w'ejo naye nabamenyesheje yuko nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye bamwe mu bajejwe kumucungira umutekano bavuga yuko bakomeje guterwa impungenge n'uburyo akunze gukoresha ibikoresho bigiye bitandukanye by'ikoranabuhanga bitizewe neza, birimo nk'amatelefone ndetse mudasobwa, ndetse akiyongera yuko akunze gutanga nimero de telefone yiwe za WhatsApp kugira ngo babashe kumuronderaho ubutumwa, ndetse akaba ari na wa muntu udatinya kuvuga ibyinshi akorera kuri telefone, ndetse namwe mu masosiyete amufasha kuba yobona internet. Ibi byose bigatuma abanzi b'igihugu ndetse n'abandi bagiye batandukanye bashobora gukomeza n'ubundi kumenya byinshi ku buzima bwiwe, ibyo akora, ibyo bari kuyaga n'abanywanyi n'abandi bategetsi bafatanyije nga kurongora iki gihugu c'u Burundi.
abajejwe inzego z'iperereza rero bavuga yuko hari insengero zishika kuri zitanu zamaze kumenyekana yuko zari ziri muri uwo mugambi ngo ndetse zishobora kuza guhita zifungwa mu gihe n'abandi babigizemo uruhare nabo n'ubundi ngo bashobora kuza kuba bofungwa. Izi nsengero rero zikaba zigiye kugagwa mu gihe n'ubundi haba harimo gukekwa ko hari kuberamo amanama y'abatifuriza iciza abarundi ariko arabera mu mashengerero ariko kandi bitwaje gusenga. Ni mu gihe n'ubundi mu bindi bice bigiye bitandukanye barayabye ngo basanga bashobora kuba bokora ikintu ariko ngo inzego zica zita zibibona, bemeza neza yuko bagomba rero n'ubundi bagomba kubikorera ahangaha bazi ko ari ahantu ho gusengera nyuma yuko bamaze gutahura yuko igihugu cy'u Burundi abayobozi bacyo benshi baba bakunda gusenga, kandi biranavugwa yuko leta yahejeje gutahura amakuru ko amashengero atagikora uko ategerezwa gukora, ko kuri ubu ngubu hariko haberamo amanama ya politike ashobora kuzatuma nyiricubahiro Evaristo Ndayishimiye atembagazwa ku butegetsi nk'uko biriko bitangazwa. Ibi ni ibibazo rero birimo byiyongera mu bindi nk'uko biriko bigaragara. Uyu mutegetsi akaba akomeje kugenda ahura n'insanganya y'ibibazo bikomeje kugenda bigaragara. Abanyagihugu bamwe ntibatinya kuvuga yuko ku ngoma cyangwa se kuri manda za nyiricubahiro Evaristo Ndayishimiye ariho habonetse ibibazo byinshi cyane bigiye bitandukanye kurenza ingoma ya Petero Nkurunziza ndetse n'abandi bategetsi bamubanjirije. Akaba nayo mpamvu bakomeza kuvuga bavuga yuko bifuza ko yova ku butegetsi byanze bikunze. Hategerejwe rero kumenya niba koko icyemezo cyo kugara izo nsengero kishobora kuza gufatwa cyangwa se hashobora kuza gukemurwa ibibazo mu bundi buryo nk'uko birimo bitangazwa na bamwe mu bategetsi bagiye batandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Hari abatanze ubuhamya bahoze muri FDLR nga muri Kongo bagarutse mu buzima busanzwe nga mu gihugu cyo mu Rwanda, bakaba bamaze kugenda bamenyesha amakuru ndetse n'intumbero ya bamwe mu barwanyi ba FDLR, aho ari umutwe ugizwe n'abasize bakoze genocide mu Rwanda nga mu mwaka w'1994, ariko kugeza nanone bakaba bakibarizwa mu mashyamba ya Kongo bifuza kuzagaruka mu Rwanda ngo batembagaza ubutegetsi buriho. Ariko kandi iyo bamwe bageze mu Rwanda banyuzwa mu bigo bigiye bitandukanye harimo nk'ikigo ca Mutobo kibafasha gusura mu buzima busanzwe ndetse bakitabwaho bakanigisha indangagaciro nk'uko bitangazwa n'abayobozi barongoye ico kigo. Ariko kandi bamwe mu bahoze muri FDLR bavuga yuko ngiyo bakimara kugera mu Rwanda bakabona ingene abanyarwanda babayeho uburyo bunze ubumwe, ngo bahita babona yuko abo bantu basigaye muri FDLR ari nk'inzozi bifitiye nazo zidateze kuba zosohora. Leta ya Repubulika iharanira intwaro rusange ikomeza kwigurutsa ibyo kurandura umuhari wa FDLR ugizwe n'abasize bakoze amahano muri genocide yakorewe abatutsi ngaha mu Rwanda, ndetse ukaba ukigera amajanja umutekano w'u Rwanda. Kenshi ivuga yuko uwo muhari utagiteye inkeke kuko nta mbaraga ufise ndetse ugizwe n'abasaza badashoboye, nyamara ibyo bivuguruzwa n'abawubayemo mu gihe cya vuba. Ubu ngubu bakaba baratashe mu gihugu cyo mu Rwanda, bakaba bavuga yuko banamaze gusubira mu buzima busanzwe, yemwe ngo biteguye gukorana n'abandi banyagihugu mu guteza imbere igihugu cyabo ndetse no kwirinda amacakubiri. Umwe muri abo ni Irakoze Martin w'imyaka 26 wavukiye mu mashamba ya RDC ndetse aranahakurira aho yanabanaga n'ababyeyi biwe bari barahungiye mu mwaka w'1994 bavuye mu Rwanda. Yagize ati bwari ubuzima butoroshye haba kuri Irakoze n'umuryango wiwe ndetse n'abandi banyarwanda bari mu buhungiro muri ico gihugu, kuko nubwo babashije kwiga bigoranye agasoza ayisumbuye ngo ntaho yabashije gukomeza ngo agere ku nzozi ziwe cyangwa se ngo akore ibijyanye n'ibyo yize, ahubwo yisanze mu muhari wa FDLR aciri umwana muto cyane. Irakoze kuri ubu ngubu yatashe mu Rwanda ndetse ari gutorezwa hamwe n'abandi nkawe bavuye mu mashamba
mashamba ya RDC bategurirwa gusubira mu buzima busanzwe kubana n'abandi banyarwanda. Abatorezwa rero mu kigo ca Mutobo ca komisiyo y'igihugu yo gusezerera ndetse no gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare gisanzwe giherereye mu majaruguru y'u Rwanda mu karere ka Musanze. Ubwo yaganiraga rero n'umumenyesha makuru by'umwariko yageraga i Musanze aho icyo kigo giherereye, yasanze kuri ubu ngubu hari gutorezwa ikiciro cya 72 c'abahoze mu mitwe yitwaje ibigwanisho ikorera mu burasirazuba bwa RDC. Yasanze bamaze kwiga isomo rigendanye n'indangagaciro z'ubunyarwanda. Abariyo barimo rero abahoze ari abarwanyi bagize imiryango y'abahoze ari abarwanyi ndetse n'abakoranyi b'abarwanyi bo muri abari abasivile. Iyo hageze kandi bakwakirana urugwiro n'ubwuzu ndetse ukabona ko bafise amatsiko yo kumenya byinshi. Abayobozi bakubwira yuko benshi muri bo baza bafite ubwoba ariko bakagenda bushira bakisanzura. Bivugwa yuko kandi abantu bari mu mashamba ya Kongo ibyo babwirwa bitandukanye n'ibyo bironkera bageze ngaha mu gihugu cy'u Rwanda. Ababwirwa yuko mu Rwanda ari igihugu ngo cibi cyo bakibamo amahano menshi, ngo iyo umuntu atashe bahita baca bamwica bakamunyuruza, ariko kandi iyo bamaze gutaha babona ibitandukanye n'ibyo babwirwaga bakiri ngaho muri ayo mashamba. Irakoze yavuze yuko ubwo yararangije amashuri yisumbuye abagwanyi ba FDLR baje mu gace ikiwabo bari basigaye batuyemo Kangungu, hanyuma bakaza kumujyana ku ngufu, bakajyana ku ngufu abana b'abasore bose bari barageze mu ishuri nawe arimo, bajya kubinjiza muri icyo gisirikare cy'umuhari wabo. Ati twagezeyo baratwigisha tujya ku ikosi mu mwaka w'ibihumbi 2019. Turangije ikosi ubwo dutangira sasa akazi, batubwira yuko turi kugwanira kuzataha mu gihugu cy'u Rwanda. Bati tuzarwana tukazabanaho n'ubutegetsi bw'igihugu buriho mu Rwanda, niko batubwiraga, tukigarurira u Rwanda nk'ugwa kera, akaba ariko twobigenza. Irakoze avuga yuko FDLR kugeza magingo aya ngaya igikomeza gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside ndetse ikagenda irushaho kwinjiza abagwanyi bashya muri yo biganjemo urubyiruko, kandi byose ibikora nta kiyikoma mu nkokora, kuko leta ya RDC ngo n'igisirikare cayo cy'igihugu byombi biyifata nk'umufatanyabikorwa w'imena bagomba gufatanya. Ibyo Irakoze abihuriyeho rero n'abandi bari gutorezwa muri icyo kigo ca Mutobo mu kiciro cya 72 barimo Rwangabo Jean Damascene ndetse na Muhire Emmanuel, nabo bamaze ibyumweru bigera kuri bike cyane bageze mu Rwanda. Bahamya yuko FDLR n'igisirikare ca Kongo FARDC ari agati gakubiranye. Muhire Emmanuel wagiye muri FDLR acira umwana nyuma akaza kuyivamo bitewe no kutumvikana kwagiye kuyigaragaramo, bamwe rero bakigumura. Yaje kujya ku wundi mutwe witwa APR Serena, aho yanaboneye ipeti rya Sergeant Major, nyuma atangira kuba nutoza abinjira mu gisirikare, ibintu yarinze ataha ari byo agikora. Yavuze yuko imikoranire ya FDLR ndetse na FARDC atari iya vuba ahangaha, ahubwo ko yamye ibaho uhereye kera, aho nko mu ntambara za CNDP igisirikare ca Kongo citabaje FDLR ihabwa ibikoresho, amasasu ndetse n'imiti. Akavuga yuko iyo ntambara nawe yarayirimo ayigwana. Yagize ati ni ukuvuga ngo uyu munsi wa none nabwo ntabwo byagiye kure y'ibyo ngibyo, n'ubundi FDLR iyo iri ku ruhembe rw'imbere, isa nkaho n'ubundi aribo basirikare bari imbere cyane. Bo n'abasirikare b'abarundi nibo twojaga dufatanya mu kugwana n'umuhari M23, twavugaga yuko ufashwa n'abanyarwanda. Bagomba rero gufashwa na Kongo gutaha. Ubu ngubu igihari ntabwo bikiri FDLR gusa, ahubwo imitwe yose iri muri Kongo ifise aho ihuriye no kuba abo bantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bababwira yuko bagomba gutaha byanze bikunze,
bakajya mu gihugu cabo. Ibi byatumye rero ingabo nyinshi z'abarundi barungitswe ngaha muri Kongo ndetse na FDLR n'abazarendo na FARDC bafatanya mu rwego rwo kugira ngo babashe guhangana n'uyu muhari M23. Kongo rero ifasha FDLR mu kuyiha ibikoresho, kuyiha amafaranga, kuyiha imiti ndetse no kuyiha ibyo kurya n'imyambaro ya gisirikare kugira ngo ikomeje kuyifasha mu kugwana inabaha kandi gahunda yo kugira ngo bazahite bakomeza baza nahangaha mu Rwanda. Muhire yavuze yuko ahanini FDLR iba yizezwa ko nimara gufasha FARDC izatsinda iyo ntambara, nayo ko izabafasha gutaha ngaha mu Rwanda ndetse no kuvanaho ubutegetsi buriho. Ku rundi ruhande kandi Rwangabo Jean Damascene wagwanye intambara nyinshi cyane ari muri FDLR avuga yuko yayigiyemo amaze igihe gito ahungiye muri Kongo kuko yahunganye n'ababyeyi biwe mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 994 ubwo we yarafise imyaka ishika ku 10. Yavuze ko bijya bivugwa yuko na leta ya RDC ko FDLR isa naho itagihari, ko isigayemo abasaza gusa ikaba itagira uwo itera impungenge, ariko siko bimeze. Yagize ati njewe uherukayo vuba ngaha ndahamya ko FDLR iriyo kandi ingengabitekerezo yayo iracyayifise, ntabwo yayishyize hasi, inafise umugambi wo kuzanatera igihugu cy'u Rwanda, usibye yuko wenda ko itabishobora, ko itanabigeraho, ariko ibyo bitekerezo irabifise. Kwirirwa bavuga ngo rero ngo ntayihari no kubesha ni igipindi c'abanyepolitike ngaha muri Kongo. Rwangabo yanavuze yuko kandi imikoranire yeruye hagati ya FDLR ndetse na FARDC yongeye kwigaragaza kuva ubwo umutwe wa M23 wongeraga gutera FARDC yahurije hamwe rero indi mitwe yose yitwaje ibigwanisho, ariko ku ruhembe FDLR niyo yari iri imbere. We ahamya yuko no kuba wazarendo igikanyakanya ari uko FDLR igwana ikizemo imbaraga, kuko ibwirwa ko iri kugwana n'igisirikare cy'u Rwanda atari M23. Ati noneho rero bigeze muri kino gihe cya M23 barongeye baradukusanya badusubizamo batubumbira muri movement za wazarendo, bakusanyije imitwe yose yari iri muri ako karere barongera barayizana. Bati noneho rero igihugu catewe, ubu nta byo kwicara, mwese muhaguruke tugwane igihugu cacu, kuko nubundi uwo bari gushaka ni mwebwe natwe nta kindi. Uko bimeze rero muri ugo rugamba FDLR niyo yari iri imbere ndetse n'abazarendo n'ingabo z'u Burundi bivugwa yuko zarungitswe nga muri Kongo kugira ngo zijye gufasha abo nubundi abo basirikare ba FARDC, ndetse aba wazarendo bagakurikiraho, kuko usanga nubundi iriya FARDC yo iri kuza ivuga ngo nubundi ni mwebwe mwaduteye, nubundi munavuga ururimi rumwe, ntabwo nubundi twabizera. Yavuze ko mu ntambara FARDC ihanganyemo na M23 bisa nawe n'ubundi FARDC itayifitemo imbaraga, ko ahubwo FDLR n'indi mitwe yibumbiye muri wazarendo ariyo ibishishikariye, hanyuma FARDC ikabaha ibikoresho byose nkenerwa. Ati FDLR imbaraga izikura kuri FARDC, barazaga bakatubwira ngo muze mufate ibikoresho mujye kugwana, ariko ubwo ibyo bikoresho FDLR ihabwa na FARDC ibigiramo amakenga, nayo ikavuga ngo nubundi ari umunsi umwe FARDC izagirana imishyikirano na M23, ugasanga baraturimbaguye twese kubera yuko natwe turi imitwe inyeshamba. Avuga yuko kandi kubw'iyo mpamvu iyo FARDC ihaye FDLR ibikoresho ayikoresha kimwe cya kabiri, ikindi ikakibikira, igateganya yuko n'ubundi kizayigoboka mu gihe FARDC yagira ibiganiro na M23 bakiyunga, bikavuga yuko n'ubundi ubwo bahita batangira guhiga indi mitwe yitwaje ibigwanisho ngangaha irimo n'uyu mutwe wa FDLR. Ikindi aba bahoze ari abagwanyi muri FDLR bahurizaho nuko ikomeza gukwirakwiza ingengabitekerezo yo kwanga abatutsi kugeza ubwo ibyinjiza no mu banyekongo nyirizina. Ikindi nuko isa niyafashe kandi bugwate benshi mu banyarwanda ikababuza gutaha
ibatera ubwoba yuko iyo bagezeyo babafata amajwi barangiza bakabica. Kubw'ibyo rero ngo iyo hagize umenyekana ko afise igitekerezo cyo kujya mu Rwanda ngo bahita bamwica, nubwo bimenyekanye ko n'ubundi yigeze kujyayo gusura umuryango we. Hari no yavuze yuko byamenyekanye ko yagiye gusura umuryango wiwe biza kurangira bamwishe. Ayo makuru kandi y'ibihuha avuguruzwa na Irakoze Muhire ndetse na Rwangabo ndetse n'abandi bari guhererwa amasomo hamwe ngaha muri ico kigo ca Mutobo, bahuriza kuko rero barakiriwe neza ngaha mu Rwanda, ndetse ubwoba batashe bafise ngo bukagenda bushira buke buke. Ubu bakaba rero bamaze gutuza ndetse no kwigarurira icyizere bivuye ku nyigisho bagenda bahabwa zibategurira kwinjira mu muryango nyarwanda. Majoro Ritayadi Mudeyi uyobora ikigo ca Mutobo yavuze yuko kimaze gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abasirikare bashika ku bihumbi 13 bakubiye mu byiciro bishika kuri 71 kuva mu cyambere cyahageze mu mwaka wa 2001 ubwo iki kigo cyatangizwaga. Mudeyi yavuze yuko kandi icyo bishimira kuva icyo kigo cyatangira ari uko gikomeje kugira uruhare mu guharanira amahoro n'umutekano, hafashwa abahoze mu mitwe yitwaje ibigwanisho gusubira mu buzima busanzwe ndetse no kubatoza imyuga yozabafasha kwibeshaho ubwo bazaba basubiye muri sosiyete nyarwanda. Yavuze yuko hakiri imbogamizi kubigendanye n'inshingano zo kugarura amahoro n'umutekano mu karere, kuko hari ibihugu bigenda bigura intege mu kuba byarangiza iyo mitwe yitwaje ibigwanisho nka FDLR ndetse n'indi mitwe yagiye yiyomuraho, ariko ibitekerezo ari bimwe. Byarangira ari uko igihugu cyacu n'ubundi ngo gikoranye n'ibyo ngibyo duturanye kugira ngo birangize iyo mitwe yitwaje ibigwanisho babashe kuba bosubizwa mu buzima busanzwe. Abari ngaha rero n'ubundi ni abantu bagiye batandukanye, ubona yuko bariyo bahabwa amasomo menshi cyane agiye atandukanye abafasha kuba bosubira mu buzima busanzwe, ariko nyine n'ubundi bakaba bakomeje kugenda bavuga yuko bishimira ibyo bamaze guhabwa ndetse n'ibyo bamaze kugeraho muri rusange. Ngayo nguko rero turaza no kugaruka kuri andi makuru akomeje kugenda aravugwa cyane cyane ngaha mu karere. Reka mbashimire yuko mubana natwe 5/5 kuri ndombonesha kure yacu anayo yanyu ya Burundi News TV. Reka mbabwire ngo mukomeze kumererwa neza, twongere gusubira mu masaha ari imbere. Aruga mbere ushitse ngaha sonda ahanditse sabone kugira ngo ushobore ibiganiro byacu mu buryo bworoshe. Urebe no hirya gatoya hano hari akamenyetso kameze nk'inzogera ka notification upyondeho kugira ngo ibiganiro byacu ubashe kujya ubibona byoroshye. Mukomeze kugira ibihe byiza rero, ndabashimiye cyane.